poštovani gledate YouTube kanala Zenget TV, dobrodošli u drugu utakmicu iz grupe A NBA turnira koji se održava u Barceloni i meč između New York Knicksa i Žalgirisa. Meč se igra u Litvaniji se igra. Ajde biti normalno New York Knicks ne vidi. Evo ga, kao u nas. Evo nas u Kaunasu. Najbolje dvorani kada gdje goste New York Knicks na turniru. Ispunjena do posljednjeg mjesta ova dvorana Žalgirisa, Kaunasa. Ipak je došao veliki rival Knicks. Ništa odmah od prve trce, ide napad. Ide napad domaćina. Litvanci pripremili se za ovaj turnir. Ništa, još nema prvi poena. Još je 0-0 trenutno u ovom sjajnom derbiju. Pet minuta igre, 0-0. Auto koš, Bargnani. Jebi ga, Bargnani, odmah si zabio sam sebi koš. Nemoj se. Evo ga, prva trica za New York Knickse. Samo da ne bude poraz. Veliko iznenađenje da ne priredi Litvanci. O, Litvanci, 5-2. To, 2+1, bravo majster. Ništa, ostaje 5-4 za New York. New York se malo vratio. Kohani, dobit ćeš lopti, jebote život, što čovjek. Bravo, 7-4 vodi New York. 3 poena prednosti trenutno u utakmici ovoj. 9-4 za New York Knickse. Kakva igra New York Knicksa? 5+ poena je. Anthony još nije ništa odradio, a ovo čovjek pisao. Ja, jebem mater. Dva razlike spustili su. Kako spušćanje. Devet, opet X, kakva utakmica gledamo ovdje. Lopta za New York Knicks.
njeden. Daj ovdje. Ništa, ostaje dalje 9. 9 trenutno u Litvani, ovo je baš izjednačena utakmica. Marš! 10, 11, 9, pardon. Ništa, Carmelo, ne mer da pogodi večeras. Ti Litvanaca, zaista. O, bravo. Probudio je se Carmelo. 2 razlike trenutno.